Okay, that's it po. Nangiganyo ti first contestant tayo ni ading J.S. Salin Gamad of San Mariano, Isabela. Dahil kinansyon ng ariribok at umis-isim dito may isang kumparek dito ni JR, ni Mamang Police. Kung na siguro papanan na pare. Anyway, that's it. Jilarugi apo nga medyo naapuraan na, but then nakaka-catch up mo't iso ng adagosen. And now, let us see no kasanumot iti kapabalin na iti kabsat na ading na actually iti contestant tayo ni ading Sheila Gamad, also from San Mariano, Isabela. So thank you so much sa Radyoman Jan Soriano for howling our beautiful contestants for today's Search for Ilocano Idols 2019. And our next contestant nga anya mo may bakit outfit na naaba ka kini manang mo. Napimpintas ni manang mo di suot na tatay takas lang Nazareno. Anyway, kumablao ka mateng katagiti namnama ang agbubuya itatakan agdingdingeg sa Jaya San Mariano. Agpatinga ka basit. Basta. Binabati ko po yung mga classmates. Ilocano, anak ko. Ilocano ka day. Kabkablawak. Kabkablawak po. Itagay classmate ko ti Bread and Pastry Production, grade 12 sa main po, San Mariano National High School. Wow, dinaling ka karamit titin tinapay. Okay, napintas data ating ko nga, anak ko nga pagrugrogyam no siya kakit dahil talatan kesa dati ag-college ka nakarigri ka timpamayan ag-bake ka lang dati kayan. Anyway, parte laing iti pa nag-adal detan bread and pastries kung na jay. Anamat iti luto nyo ito tanga oras di jay. I mean tatanga week. Madam, ado idol. Tatanga ro natin luto itata ado nga dagos. Dagi Shanghai, lumpia, ay, okay. Aha. Nga rod, nakasagana kan nga labanam ni manang mo? Ano ti message mo kini manang mo? Good luck. Good luck kanya yung aduwa. Anyway, nasayata si kayo ti aglabanen and si asin naman ti mga baka kaduan yung tulatan. Agkuyog kanto man next week. Nga rod, to sing, dita den nam. Let's give it up to anak ko nagtaobing kapay, Sheila Gamad of San Mariano, Isabela. Aw kata ibabata gayam da ito, pitch me gayam da ito. Ada ito yan, tisonata nga, dita den nam. Garing
awan nagbasuta. Sikat ng